Tota napast najbardziej napada kvitky žemných odov, hruškoch i jablukoch, ta še plody ne vjažu. Položili smo okolo 1500 po harikoh, co na ogradu naokolo, da su i na drevkoh. A baš kje, dobro toho roku nije bilo ještě potrebi, kje baš najdzu u velikim číslu, na brzinu še preljeci za tom mizerom, dakle da njih smanjime vecka. Bubi ljeca na bilu farbu, ta upaduju do poharikoh i čirjaju še do vodi. Nješicki upadnju, ta še muša i pirskac, kad ih jest bar zveljo, ali poneže su bar zruhomi i otporni na insekticidi, to je sposob zniščovanja češki. Kad oni bar najdu u velikim číslu, češko. Bo znam ljudzoh, co pre to ti bubi baš povyberali jabluka. Skoro sture, uglavnom jedni ljudze, da su inše posadzeli, bo hrozno posadzeli, nje mogli še vyboriti s bubami nijak. Toho roku še toti bubi menji namnoželi, ta še toti ovocare, ktorí še s njima borja, nazdavajú lepšomu rodu.